Tulaya Kandamadhin meeting na event. Indian Air Force in Len Wile si Hiram an ho te chang ko chona guna min tolom na lu tu kasoya Kandam himna tulatan ang sekti party Eurofim tak puchule Ramlak dan acquisition dan taka IAF ne na ram ho ti tura amala na karon buong stroke do na ni Zao taka min puan sa sakurin kanin albo at siu pakhat na atirin IAF tiyan zo kuita area ram lungria ram acquire andua the Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2016 atau zong MLARR 2016 mga mala antum sita ni masela nini hariat samni sompoleta IAF Defense Ministry lamin Mizoram Chief Secretary Tena zo kuitaram acquire antum zu andulo thule pun bem chao anjon le thu khanin le pun zon ui turin Mizoram Chief Secretary ano ngene ni som panga sari samni som pakwa headquarter Eastern Air Command IAF chuan Secretary Revenue Department nena Lengpui Airport chevela le lungdai tlang du ram du ang an mu thule DCI zo chu mala tura khiat kian le no objection certificate te an mo thu ape kira Revenue Department chuan niriat thasari sami som pakwa khan DCI zo nena khiat in na bein atul ang survey to le report to headquarter Eastern Air Command Silong den submit turin atiya IAF in Ministry of Defense at in principle approval and hutuan to hill to ni in additional DCI zo to single point kontakabong to le technical area requirement hilap ko din to tana mang turin MNF Sarkar Khan arwan ani Nisom ni por September sami so pakwakan ajo DC John senior officicer in charge administration headquarter Eastern Air Command nena ramman po change a sumdet panga per square feet ani thute in principle approval on to thute ramla tun hunte ramman changkai lo bareng nen ania khotwal mi te pon hansanan siam lova environment clearance le rehabilitation ko engma chul ti chul awmalo tin lekha athonani tichuan additional DCI zone chuan Command Air Force Defense Office Silong nena nisom tharuk sang somni khan no objection certificate chu athon ta a lekha hian chu no objection certificate chu IAF le kharom thon nisom hi pakhat tharuk sang som pakwa ami be chan ani ko ata langbo nini thakwa sang som hi pakhata DCI zone chu defense a state officer gawati hena GPS coordinate sa thap survey map thonin ramni tu tele futlanga utene until pu te soi u na meeting ko ni som ni panga thakwa sang ni som pakwa te to thu te ke ti toka hemi tumian an pu te soi sel an ni te ram document le report te ulu tak en ni ko ani thu te ramman tu soi fel ani thu te le ramman po an soi ho dan chuan square feet a thum te jani songa te ania atowa ramman po an pom tan thita ka chu chenza somle panga per square feet ani thu IAF ke na hian she tirani DC additional DCI zo puta indoor le malanga tura thule na sam tak pe ani awangin outright purchase of land le negotiation chu DC level hian ma alazun ta selani Rafetler Act 2013 Section 9 le Section 40 da to chanin state sarkar chu thule na ani amin social impact assessment chu national security hill ani awang le aman mo thla ka wangin dani na palangin SIA exam ani ta a SIA exam hi chu thila sarkar salama ko pe phong to chin ani ramchu compulsory acquire to preliminary notification section 11 in thule na pe kanin ni som panga thanga sang ni som ni panga revenue department chu da chu ta a IAF te an man mo wang section
11 clause 5 in final declaration notification chuang ma a preliminary notification na pu te chin phel na thani chu ai te hian sarkar an nge na ram nei tu te nen an in pia rol fel to thu an se wangin halsa an ni Revenue Department ne na ai le DCI so the final declaration notification chu tura anon din chu Revenue Department chu section 11 royal mala to take ala film di da in apun angakian masak adwa wangin ni kuat hasari sami somni ma khan DCI so le kha pe in zo na siamin Revenue Department chu an thil chu te adil le te ani ni so panga thasari sami somni panga DCI so chhana le kha chuan ram nei tu terem pi na te le chu dang te ti felani thule section 40 clause 4 in mala da tu asoite tam tak zo kim ani tu te soin section 19 mangin declaration final notification chu tura adin chu preliminary notification chu ni so panga thanga sang ni somni panga ta chiara ni som ru pani na ni som ni pasari thasari sang ni somni panga Revenue Department chu final land acquisition notification chu achota ani ichuan final notification chu ani ta land compensation award kho za sum ko pasari no sum sari pariat singa sanga za sum nga panga chu defense a state office gawati in DCI zone account na a deposit to thu chu DCI zone ne na ni ko thasari sang ni sum ni panga khana ke tira DCI zone chuan ni som ni pali thasari sang ni sum ni panga sarkar approve adil ta boka Honorable CM na kumpul ma ni som ni pasari tharuk sang ni som ni panga ni som ni paruk malam akhan DCI zone account na yan sum ni thun tel alo ni dai to Honorable CM approval la atanga ni kuana ni khat thasom sang ni som ni panga compensation ni khat thariat sang ni som ni panga compensation award approving emini vekian DCI zone chuan order for possession of land chu achwa zui ve ta ani hemi chin hi apoi mo zual document tam tak a oma awaya la chu pek kha hunte a heka ani nin oma ko akal theya apoi mo zual a connecting ho kha ikhan kan han la chu ka ni isoi som zela ku Honorable Chief Minister in approval update chungchanga amaida han soita ila ethili kan siat ben azoli si chu local puisu to lu turin siat tirania hil om sia zo fi ani huin a document kan ko wa chung document te chu en ani nu a sokam masalam huna thui takal pui aluni to ile sumpo sanction ani to il hiat ani ta mimaram ni tu te le alei tu te in ka thil ani awangin achungaron na mi hian tuna chuan ani ang angakal pui ni mai to se di in CMP na file akin ma ni som ni pasari tharu sang som ni pangale pui le sipir maram nei na sum chu Mizoram rural bank azodi si account na anlo tin fel der to ani di kan soilan to kha sarkar ma sagun laya anlo di to tele ZPM sarkar nuwa Revenue Department in film khut hei ang pera akal pui dan enin ani ang akal pui ni mai to se ti chu CM tan chuan ti om tak ani ole he thila hian sui tu tam tak a om nge yanga mi buite pon thu di khria thi kan chan ko ani awangin ZPM party chuan CPI chui tir nge kan duani CBI chui tir na turatana mala turatan po hian Revenue Minister kan chuakta Pula Road ki ma treasurer MNF headquarters ni me Revenue Minister ko kumnalai lo ni tole Pula nu mo chuangu MPCC Senior Vice President tehi ani po hi sang som po chang sang som ni pani chunga Mizoram Chief Secretary Loni kha ani ya ani po hian soi du se chuan soi tu tam tak ani anga ani pani hian
CBI à hiền FIR thể luôn ngày xe cắn đũa cắn lồng ngoài chẳng đâu này anh thể luôn ngâm lỗ đi chuột anh em một học anh này mía cắn ngay à anh thể luôn ngâm ngày bộ cắn ring à IAA ram cảnh người à mi bùi tên thiếu ông đàn bị tập cắn xiết việc phá thể đôn anh ấy ulu tất cả documente han ena han suya anh lâu in đồn tôn tổ đàn te anh han en lệ thiên MNF Sarkar la khan anh lâu đi fel thui tổ lệ anh kuya anh puna tu yan pe a lộ thị mấy turin anh kiếm khắp anh lâu pe tổ ni MNF khan IAF ne na hian chatu na tan Mizoram le nung hi anh lâu phal fel vik thei mai do ti na alo ni ya mi bui te pon kan khelo review mai the ni CP le len puram chung cha arambi khila ming la ma te yan puro ming ye na len pui area le puzo ram thanga CP ram ga den pass number LSC G72 of 1990 le midang pathum te anni ei sarkar le kha anin do ton na chiang takin om bekani heng ba ka hian he thil kai hoi khe tura ngai politician te MNF ministry hun lai kai hoi a le in do ton na kal zena a khe ve thei tur ma kan nei te chu pularo ki ma ex revenue minister te ani minister hun la ya in do na hi kal so ani poi sam moi explaining board vice chairman hian rangzo kamha la turin DCI zone anor thu kan boa tuna Congress Party senior vice president Nimek Kulal Moy Chomo hi MNF Fulaya IF ne naram thak tuma mala Fulai Khan ni som pani thani sang som pakwa changa ni som ni pakwa thasom sang som ni pakhat chung kum thum chung zor CS ania khati Fulaya di seat and call to GAD chang tu chu uzoram thanga ex chief minister hi ani bok ani anni hian thudik soidu se soitur an nei lam nge yanga an ngoi ran don nge thudik in thup an bo don ti chu kan ha ta thup mai ani MNF Sarkar in ram khal tura bala ma alula dan himlo em te IF ne na indor ton na te hi apulunga kal tuma indor na outright purchase bit ani Mizoram in whom himna kandai Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873 that Mizoram Land Revenue of 2030 tahi alin do na kal choreng reng akan soilan ani lawani outright purchase an rem ti lo na soilang mi lovin IF ne na hin ram hi hal an lo tum de ani anin do na han en khan IF ina le kha anon thon te Mizoram Sarkar ina thon te kha reng reng akan outright purchase ti hi ala em maya ka chaw article 371 G of the same to MNF party te hian ram himna soilang du mi lo he tianga ma lo lai nationalism ken to party tingam tu an ni zel do ni Mizoram Land acquisition Mizoram Land acquisition Resettlement and Rehabilitation of 2016 dan up to kha atula nga chuan pan the ni ti po a he chiang tu an ni heta MLARR of 2016 hi 2017 na kha Mizoram ban tla kan ni lawe tin high court in an nola nol ma sela thil tu la chuan man kha an rem ti thawani atira chang renin ramla tu hi tin zone ni sa ani ti document chang tin a hiat le a August ni sang ni som poriata Mizoram Chief Secretary ne na IF ten ram an mo thu al khena September ni that sang ni som poriat hian len tu ram ni tu hian CS ne na ram ani thu a khen ma la ni som ni pani January sang ni som pakwa di sia zo ni CS ne na le kha athona ai chuan Kheram pani ba ki Aizawl district a mun rem chang dang awm lo thu azia khielani
August ni CS in IF ten ram an du thu le khamanga DCI zona khil khan anu loka mi pakhatina ramma nei thu arang sit no mai thei te kha manchang ei tum te hian uluk tak hian engkiwi atira chang hian an lo ve khiaw ni lo mo ti ngai dan the ani ni som ni pati January sang ni som ko a DCI zone charge la tu in CS ne na le kha thona phei chuan Aizol district leng puiram ang tukaram remi khoya ma hungdang om lawani atia chumai ni lawin Aizol district CP range CP tlang dung ki atlang asam berani ati bakani khadia kan tin zone nei ranin ramla tu chinchanga ho hian ma anlo la ani ZPM Sarkar in thil dan alo khiat asir chiat nu in MNF in ram khal alo tum dan outright purchase chu ahim lo se in lena pui sun dan ang thapa mala tha ati anin mala sui anita a tuna ai teram la ki a ho tir len lis kal pui tu alo ni ta ani Defense Ministry chuan form of sa mangin rule 7 manga aron deal huna state Sarkar chuan rule 7 clause T clause A mangin a ho tir theya outright purchase chung chang hi ngai to che da ngai khop maya Mizoram revenue dana mo le no question dana mo outright purchase si om lo bani notification mangin chief secretary in mun jim te kong lai tu renge mo Aizol ku pui chunga amo special de takati ngai ram jim te poi tok lo china te chon notification mangin an lo ti ve china ni mai thea amaro chu he tianga ram lei lung mun poi mo lu tuk le sao tak pek na tu ta na outright purchase anga an lo indoor char mai hi amma kan tia ZPM Sarkar chon hei him lo ngai March sang ni som pakhat sang ni som ni panga assembly session revenue minister in right to fair compensation up 2013 aput luwa house in a pomta dan mangin him takin Mizoram mi puite himna le ram himna ngai tu chungin ZPM Sarkar khan uluk taka ngai tu chungin ala lon chota ani ZPM Sarkar hi lo piang lo ta se leng puiram le si piram chu le na pui son dan po zom mu mal novin MNF Sarkar khan apulungin chatuana dan ai ne na hian alo khaldon ti hi anin dor dan zong zong a hian achiang em mani en thuwe an soi ti ta kan ngai changa press conference te an ko ta nimina congress pon kong zok te an hoi hot ta kan thil ti dan kan chianga an du te han soi phot se i ma da yang kan tia voina elan tu hian zoram bi puite ne na khudi kan buang chuak ta ani dan ang taka IF ne ram hi ho tir tu alo ni ta awangin len pui si pi ram hi DCI zol puta a ta ani tu la hian chulai ram chu khulai ram le khilai ram chu tu puta nge ta pi chu dan ang takin DCI zone ram la tu tura thune na Sarkar na pe kuta aluta ani Mizoram Sarkar kuta aluta ti na ri chu ai kuta list a ho ti tu chu kan soi tong khan dan ang takin Ministry of Defense ai chuan Mizoram Sarkar aron deal alangai don chu asoi ma sa ten an soi o var ngo hian thil hi ani ngop lo tuna kan thil sol te hi kan journalist kan thopui ten in khachiang duwa a supporting documents zirchian induni on MJF committee bi tan chuan pe kanin pomani pula doma kai koi Sarkar mi koi Sarkar hi heram leina thila hian akut afai lea kan chuan kan chief minister pula dum hi kum som ai siam tura kan voucher ani bopa
he thi lai na kutak fai ni ti kan sia a kut fai lo angangai kan omani chuan lipse kan ngamani ke revenue minister po hian kangama mi pui ko to om kan nia politics in beginner rimota he thi top lo se ti hi kan du tu samani tu te he lange he ram man hi alu ti te tu te nge man chang ei ti te hi mi pui hiat cha zong tak ani nge yama hunin alam hailan nge ibe IF tena len pui le CP ram defense nila an ma mo thuwa hian India sarkar chuan air defense ata ama mo le ti phat chual ani lawa amaro chu sarkar kal to tele IF te indor na hi asia uluk ta kan chia hian lung a chi ani enga tinge kan ramdan himna Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te emania finance 14371 g te ko kan ram himna turakan hian an lo lek lam mi lo lek BERF 1873 chuan idat line permit min pe a non tribal ne na ram tiral phalom na te tin Land Revenue Act 2013 pon Mizo po ni se Mizoram chen an ni lo chuan Mizoram ram pe ka phal lo ni chu tiang khop chu kan dan te hian min hum hi ma chu tiang ani la ya an man ro soi la em chin te nam party in ti ten soi po an soi ngam lo mai hi ama kan tia tin outright purchase anga thuida mai ma anu la to pi kanan hu te hian alung chet thla ka apoi em ani chu wa jon hoina press meet te ma kan thuron kon so hi azau the yang verin zoram mi pu the sia sela in pu mo na sa clear mo ta politics bola top lo se ti hi kan du dan ani zoram lalpan ma som lo se kan lo me in along pu chu kan ti to pa nga ti khan helama tangin hey kan legal board chairman ten oma legal department chairman te GS an oma in helama kan EOBI te ko an oma in kan spokesperson ten umboka nang ma ni lama tangin soi du zo na ang ti ten hong pak mai la import lang te wini ti soi le Helai kan buat macam tu orang tahu orang ini orang tahu ini ya. Tapi yang akan mengikuti ini soal itu kita ini harus start. Kami kita tujuan kan ni ambil itu kalau mungkin ya alas tu, alas tu. Kita statement kanon soitong khanin kanan sarkar ta helahi DC le additional DCI o tu nena local cause turan tu nei na khape lo alo ni wa khan any ZPM sarkar chong kan khelo ri ang rin khop mai chon revenue department in he thung hi thui takan lo kan kuya IAF in hey ramman tur po kan ti fel to e ramman tur po kan ron transfer the do le Ministry of Defense IAF chona approve to e ti kha DC Nasir Khan adik don lo tok mai Mizoram sarkar chuan March ti som pakat sang ni som ni panga right to fair compensation Assembly House along kulu to siya din dan anga ti lo kha an haule ani ome the chuan revenue department a preliminary notification kha aron deal ta chu tu step na khan vekani preliminary notification an deal na ang som the chuan revenue department chuan DC ne na preliminary notification pe in
right to fair compensation up 2025 pangin heram hila purani a outright purchase chu arem loveti in preliminary notification to DCA apeluta chu preliminary notification he chuan heng ni inti turani final notification chu hen tur chuan heng ni inti turani din DCA khan apetani tuna iron zona akhan outright purchase tu anga kalpuit lang tu chu ni se ZPM sarkar hian stock makam apulungaram ayab na khal tu ni se ZPM sarkar na phal ve don lo ati to makam amaro chu IAF chuan ZPM thong thia in le na position dan manga la ngai le don ta ani ti khia in IAF ko chuan chu tong kam chu aron bang chu ta tuna chuan ka soi tong khan eram hi ramla dan ang dik takin la IAF kuta hian a ho tir tu chok alania azo DC kuta heram hi tuna chuan danang takin a omme kani chu IAF in danang takin Mizoram sarkara len lis turin andil don chok alani chu dan le hemi indor tonna ina arun soi fian dan chuan oh ka point one thu thu na lo Mizoram sarkar thu thu kan legal lamhian hen soi fia sela ka khatle min adan lam thil dewa yeah allow outright purchase ki chuan ram nei tu ne na mang tu tu mamo tu ina direct ka palai na maya tu chuan in absolute ownership le transfer of land sin khan tu nei na ani dom absolute ownership ki chuan nei tu ni na pum do ma nei nga tu chuan in nakina IAF pathan in outright purchase point lo lei se adu chuan midang ne na pon an chon na tu right ani dom nine tan maselan acquire ni chuan ram hi acquire ni le rengin user agency dan lo ni chu mimal ta ko sarkar apa la mamona ko la sakana tichon ala user agency compensation song feel khami kha ram nei tu ne na peam ape khan user agency khan ram kha ala nei chong lawa katiang compensation ti pelani che khan kharam kha state sarkar kuta che nan tan chulai chu dang lam tan tuna hian kan malang na chuan i outright purchase kha local quit lang ni se chu se khan i Air Force Indian Air Force kuta alu ton ti nan ta tuna kan kalpunga chuan Mizoram sarkar kuta ongchia land lease ti churam ko tinan maya nei tuninan nei lawa an man du un sung ram chun manga an li sanga extend area engam chin percent maximum hi 99 years tinia mase 99 years si central project like building arian ape nge tu chong maximum years adu chona I claim to ya tu user agency tu nena negotiate na tan kon engchen anget lak don tan selawa kaka tuna hian chuanin nei tuni nei Mizoram sarkar ni party dang ten min peina an sal an tin lo sarkar ni malram ha banak saka sarkar ta me na ani om je chu official te chu anhun lai zelin official ania simi tori ania anti ni maya tura ko hian kan kha savi wani di siming chu mi khami chu ti zela kha chu kan ki lem lo ka soi tong khan hi a document hi media bi ka chuan kan perfect thei kha indu chuan lo ching ve nga a chan chu kan official te ming press conference na mo soi bol kha an fa ta ni ti te kan ngai ko ve a kan soi lang lo ni tin CBI chui ti tu chung cha khan arulin lai ber kan ni ya MNA pon heta press conference te covid CBI chui ti nam do len ti min challenge sa akui che ka tui pe a lo chom nung tu MNF sarkar revenue minister po lo ni to ngei hian
thil tam tak he don ti chiang le na in pulan un mo e ko Mizoram chief secretary lo ni to in kum thum lai mai CS lo ni to an ni te ngai hian FIR thelu sela CBI an chui ngai se ti kan du ni an ni pan hian an thelu ngam lo ni pon mi tlom ngai dang in thelu du thau chu kan ring mala tum le thelu tum lo ni lo nang mani pon in thelu be he kha kha chu kan ngam ti kha poi dai nun so ni kan ngam kan ti to chu inga ti nge the nia sarkar lai kan niya a sarkar lai berina thelu dai mai kha thil kal phong ani em ti la ko kha ngai to ve sim man ai kon lo ni kri man na ana ta kun de jo una dro to ka ri ko na ai da ni ko ni mo sa ni da ni so da ni sa ke do na ni o tu sa ni da no ne il ai yen tu da so sa de ni yen ni da ko de ni mo ni na to ai dor su nam tak chu a om ke ma atang chuan ka helawa DC lekha number F14011/327 he number balina khan /2025 DCALND/177 dated 1st August 2025 DC lekha khan atuthar chuan heram hi DC ajum futa a possession kha om ta ti hey hele kamang yen ti chena nia IF tele Mizoram sarkar kha akan indor juina om chong lo zona pakhata kha kan ko to pa ko ma siam hian an chang ta se chong le zona ma sa CBI ne na nang manin na tingin ti mai lo ti kha ne cái gì thiếu số thì mình của cái như na complain cái gì thiếu số thì mình của mình suy rồi mình lâu suy rồi bắt thì các trường trang đâu kan em này unau cái rest again ZPM hiện ra masala paisa po hi ante paisa indo chung trang po kan min ring the lang khan cái ni min ring the thunian sai seven July joining cái mà ni min ring the la min ron suy te wa bắt thì các trường không mang chia là wa July cho min ring the tu te để thiếu số chiang nghỉ tôi đã cắn nghỉ tên semi thực hiện complaint thì xem sẽ là cái này cho nên consent bị đâu mà case ông te suy rằng cần vấn đề về thủ có cần ta làm đó thế là general consent thì về liên hệ nó cũng sẽ ngay đó kami các cho nên sarkar học le MLA te tiền hậu bị suy đó này chân ta Prevention of Corruption Act na áp ta bằng là prosecution sanction lak ma sa ngai kami khan ya kami ang tha dil ngai lo ni kon ke ni trong kan tu ber ni sai ta ta kan kan siam da ma kia complain ni ron siam se la min pu sia sulai to ni ani di tu ra ni trong kan da ani ngai se ko kan ti ta sai bel bel sa kon sarkar busa ina ram faltura roman asiam le tuna poisa lo inte ta kan lo sia ta hian engma azau zom te anin tu te dang lam nau mi anawa chu wa chuan man chang ai an lo man poin a si tiam tu tu chu alang mai kan sia ke ni lam chuan tu te nge man chang ai ta payment pe na te la poisa no ani kan sia ni maya apo document kan te tal ke ka se kan ngai la bin aram zau zong chung sa wa te tu te wa ron in ron bel le ang te kha ông lo bani ti kan document na tang ya chiang em ma tu ba chuan CBI chui hi ke ni ZPM party am point kan tu sam chu ani rong ma ba te kha kan sai chu lai ni lai ron chu min sai sia tu te min be tu te hian complain ro se ti kha kan ta ba ke rồi nó có cần sản là vấn đề này đó kan để lúc là ni ai hiện ni outright purchase rồi lấy in tung đấy là wa
akhir training maro chu Mizoram sarkar kan outright purchase angina sudo ka chak tumani churai chon an lekha kalvel an khan ta chon eta ke ni kan sarkar nu wai ro chuan kha tha kan tilaba e Land Acquisition Act 2013 mangkhan right to fail LA 2013 mangkhan preliminary notification to post one year anon kong thapa koi sa pon pevek dawa hetiang alam ni chuanin akal pang turjulis aku don kau sawa elai lekha August ni kai lekha kanin lok nga kai pens Mizoram sarkar utang aum to ni tv sa ile som panga khan lekha hi ya kopi hindu chuan kan in pet na som ni panga ani dan siap lo kan lai toy August ni khat sa ile som ni panga hianin DC here in order for position di lekha so hianin competent authority for land acquisition deputy commissioner have taken possession of the land on this day and the land so possessed is vested absolutely in the government free from all encumbrance atin sarkara alu tani di notification of gas samile samni pangakhan suwa ani tawni Mizoram sarkar ama tu theng complain omlo pokani thi la ya kan mat kan sel turamo abul rang chil hanti chhle ngai omlo danan khapin an ko dong ani jet em kan Kemudian sebenarnya yang korang itu pengalaman mana mana ini kalau punya dia al-Tila kan ini interest kan mani nama tu om ini baik. Kasi tongkan asal kahun semua kalman tumlut tu kalman tersilau kah. Ani berak ini acuan uluk takin kan ngai tua dana himlo om ini tek DCI zon tu kan zota. Sarkar ini zota. Sutianga adan suasam dia ani lautan tu angkal cak kacu omina lalu. Tin kasoi tongkan kasor kan sulau ini lan tepo an tum buku toa ilham man tasilo kini pun alo bang suka IF lampo kan sung kan sangsun toa ron transfer kan du toa ni pi alon soika kini cu kan vega lo tingu be ta chawani